ልቡ አራን የሮጀል ቀባፍ ዱፍተን ከዚህ በፊት ወደ ማንኛውም ቤተ ክርስቲያን ያለ ሄዳችሁ አዳዲስ ነፍሳት ሱስ ያደዳ ከሰት ካን ኩፍተን በተለያዩ ሱስ ውስጥም የወደቃችሁ ወልዳ ከሳ ባተኒ ጀቹዳ ከቤተ ክርስቲያን ወጣችሁ ወደ ዓለም የተጨመራችሁ ለማሰዲ ደፋ ካዳ በዳ ካላችሁበት በእግሮቻችሁ ቆሙ 2 3 ደፋ ልቁጠርላችሁ 2 3 በእግሮቻችሁ ቆሙ ደፋ be on your feet from wherever you are. If you were in the church and drew back sodatna lafajirtani kada bada different addictions, run to the altar now. ልቡ አራን አዳዲስ ነፍሳት ኦርቶዶክስ ሙስሊም ንዋቅ ይፈታን ከኦርቶዶክስ ከዋቅ ይፈታክ ካም ኮታ ለፈጅርተን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ የመጣችሁ ካላችሁበት ወደ ፊት ለፊት ኑ come on Simada Sirrit. Welcome them all. Welcome them all very well. You are all welcome. Lord loves you all. Lift up two of your hands and follow the prophet. Sagale ulfuda kadata kana naduka bua karadda. Nana mana ilma waaqayyo Yesusit. Arraka se biyya lafa ojeefooniif dhiigaa ganeera. Yesus Kiristoosin fayyisaa lubbuu koo gooftaa jireenya koo godhee fudhadheera. Arraabooda ani duuka buutuu Yesuus akka inni naa du'e garaa kootti nan amana. Akka inni du'aa kees arraba koon dhugaan ba'a. Cubbuu koo hundumaa ammaa kaasee dhiiga isaatiin miiccadheera. Amen. 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 Wow.
Amma gubbaa dhaxxanii gorsa sinii kennu macaafa sinii kennu toora galaa deemaa.